kamenya oicha ruguru na inchi nachaga tukagenderera kumenya rindi abantu bakamenya nga abantu aba bakorire iki bairanire ikiagera ndaikirite tugakondisa bakimigondo tugakondisa kire gento nende tugatigara gusa tutakora tiki tutabatikende woni ikiringa kirinde umwana uyu munari gitugo agacha agatebe na yaya ndugucha kobaiga goikana nteto twarinda bana baitu bona twabera nkagaiga rindi tukarorekana ngi family yakorire iki yabeire biya tukagenderera rindi muno kururi twagenderera baka muna gwikirega bono turiga abantu umuntu agwita nende tugaigororanga gakino nyumuchu turi buya abantu tutabwati ntatebi nyasaye nga nimbwata boko ngubundi guse ninchandigite ni nchandigite ekiagera tindi buya rende muno umuntu nayore gokinaki tinyikiraneti ndubwate uburemeru aho umuntu aratebe ngaki abantu bari mbuya bamenyete lakini ntuntumaite nga tokorateki tubwate uburemeru lakini asenyasa igotokorateki igotorete ke aso biko bwenze na mange tugwetera nando umuntu ararora naki okorera guchia borora naki umomino yo naki arega lakini esteri gwachakirete tari erore boniga kero kende ngwira ni maega sinini abairi nkaibarenga abo family ere yarenga imenentu mono family yaga family yaitu bone family yo mugaka ere yarenga ine mono yari gutubwatsi kubwatsi kumye twabwata unit yo bwanjani enkong nandonya tali barabu bando ebitango mbirogenderete still gweteranya embono iga mwanya abantu tayori permanent asokonyora bokongo abantu ngwetera turamakongo na ndamange muna boniga nabo umuntu kurigerera naki nchibona no mumuromo nene ingige kogera nchende nsiga gwetania che family chindi kwanyora ngikineke gochekemo umuntu uguchikwira na nyuma lakini asenginjuri me ya Yesu gwateba naki nyenya